Thank you for still watching me. I know I'm thagatragasu aduga I say matam khra I say maybe this month or next month hagadra. I'm thinking of staying away from the channel because of personal reasons. Ado aina sigi message simadi mayamda reach tawningbagi damakta aina sigi video se thagatsabane. So I hope you watch this till the very end. As the title suggests, title da sudum yauzareko is a manifestation gi matang da oidineba. Yamna maru oina hojikse astrology gi numerology gi tarot gi haidi yamna follow tawgan mayam yengan ba kangu gi algorithm ko feed ta YouTube to gara Facebook to gara Insta to gara hojik manifestation gi yam kanna ulamgani hyriba numit August date 8 haidana ko do hyriba August ki date 8 haiba numit se sise Lions Gate portal hana hyriba sise open tawba na haiba ko sigi portal se koi August ki day August is 8th month or vanina 8 sigi 8 ki haiba symbol se koi ki infinity symbol ga sumana vanina 8 se abundance or ba koi ki yamna wat ta pa da bo hen bagi adu chauna mating pangani haidana sigi numit sida July gi date kano habna adu da ki August ki something haidi sigi whole month sida open oiraga lebne but the highest energy level or the sigi Lions Gate portal gi sigi energy se kwadi highest of the August ki date 8 August 8 to oidineba aduna hyriba numit sida wish tawningbba lairagadi manifest tawningbba lairagadi you have to do it on this day haina kanna hyriba ko manifest tawbagi matang sida koi gi ways di makal makal laigare koi gi tejpata mana ko bay leaf ka haba cha lom to thakpa ko dugumbada thau gi taira kanda iba kana hai ko adagi che da iba or hindi aduda iba ta da iba ma'am hai gare iba aigi method sidi che da iraga che je thopchalaga thamsin kiba si aigi aina adum season narakpa method se oidine ko ado mi na thajada mi na di yamna sigi pot se kamai haini oida padabni thajade na dum hairambe adubu I think if you believe in it 100% ko 200% if you believe in it soidana oigani kanna dona gani but si ai phangni have a pot se ado adugi pot madi soidana phangani haina aina ju thajaba layeba ko duduna aina work this to bida ai adu pame have di mathanda way di tholak pe adu way opportunity to capture the hotra ga su kana de mathanda oira kada ba pon ate lambi to talakani lambi to soidana oina phangna pot phangkani tholakane ba aduna sigi August ki date 8 ngasi 7 ni ko hayeng gi numit sida adu ki matik fully thaja ba thamma kanda khoi gi sigi numit sida wish to jaga da bane ba adu haiba wish ga main to gani have pot sida lai reba manifestation tricks se makal makal lai ado sigi haiba khoi gi numit sida hayeng se ko or ngasi gi ahingi pung baro sida gi bo hobe yare adu hayeng gi numit chupam chu lai ri ko adu sai sida khona ke to gani haba da che angoba ma lawbiro che angoba su lawa kan sida heading sida thaga doise Dear universe the address tar or isana thaja jabe any issue or boy gra ma de bagara ko adu sigi sida koina address tora kan da haja ga doise ai bu si sigi pot se phangan bibagi sigi wish phangan bibagi damakta thank you so much hana hai ga dine ba iba kan da adu iba kan you have to write as if you have already gotten the wish and adugi accordingly wish August ki 8 portal and kanna popular ko si Lions Gate portal mana 8 portal sida 8 wishes ibioba adu e basic mai ikani ai si sim phange yamna specific obi batare ko documentic specific obiro aduga ai sigi machu ki sigi gari se phange sigi machu ki sigi dress se phange sigi phone se phange ayam harawe ayam nungai habna chingba ko aduga how do you feel adu happy oba thank you sigi pot se phangbi bagi pibi bagi damakta na point se ireni duga number 1 de mo jaba adu sentence am no ibado adi sigi pot se pibi bagi damakta yam harauzai I feel very lucky or happy I feel very happy ko adugumba ai kai gumba matamda wish phanga kan yam nungai ta mo da phangbu su yawidana ko dudun adugumbu happy yembi ka tawbiro so asigi after you write this sigi chese let's for example can be over sigi chese chena and ai diary ki chena te chena on mapanda number si tin ka ngata
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯁꯦ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯞꯆꯟꯕꯤꯔꯅꯦꯕ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯨꯞꯆꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯊꯨꯞꯆꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯁꯀꯤꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ 888 ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯩ ꯆꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯑꯣꯜꯍꯜꯂꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯩ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯑꯣꯜꯍꯜꯂꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯋꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯁ ꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯥꯖꯅꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯨꯡꯈꯟ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯣꯃꯦꯟꯁꯤ ꯏꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯕꯅꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ मागी एशेस तो फूल कांथोकीदौनेबा नुसिता कईदा पाइथोकीनेबा अदो सिजे सोयदना फंकनी खाली सो आई होप यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस opportunity यामना अदुक्की मतिक स्पेशल बदेनिको हयेंगी नमसिदा अदुना हयेंगी नमसिदा सिगी opportunity से कैप्चर तौना होना बियो एसु इसासु कैन तौजगे दो कईगुंबा मैनिफेस्ट तौमिनसे हारगसु आई लाइफ थारगा मयामगा दुम तौमिनबा यानिको आई याना बुम सिंजरकेबा कईगुंबा हदी कमाई तौदना खंगदे खोते हाबा लेरगसु हयेंगी नमसिदा I will make time and I will make sure to do this, you know, manifestation with all of you. Dudana hena khangningbasing adum WhatsApp ta message thabiro kamai tawna khopna adum hanjarakebako signa tangsa just intimation ama mayam da khanganingbagi tawbaneba adunita. So thank you for watching and I hope atu matamda ai josik se kanoma process ama chatharibako isagi oiba aduna sigi process chatharibina is video namba ngamdaba and September saisida loirakpa yare na khalle adu sigi matangsa loirakagadi ai dum video se changana tawakena khalle to hojiki ne dei se isagi dugi procedure ama chatharibina ngamdaba video se namba adugi nebako. So take care and make use of this awesome opportunity ko the golden opportunity ni sigi potse or manifestation to ba ha se pa to ya pa this mine energy portal hang ai gum basi ga ta ho do ne. So yeah, that's it. Thank you for watching and khoningba the comments the message ta dum to biro and if I nang sa have a live stream to sira live thara to do to se ha to be ne ba ko. Then that's it for today. Thank you so much for watching.